Kapitan Inteng! Sa tinutayan da niya kumpare ka kapitan niya ginlalaeng. Naa, Ha? apay manen aya, makaungungat ka mag. Talaga nga gungungat akon. Kanayon mag nga daigi barangay hall ni Kapitan. Mapan ka ijay Ay talaga maparak. Anya nga min aya ti pagkaskas ta amba daw. Natakaw di kalding ta. Iso ang mapanak agreklamo. Che, ni tatabadong oh. Tatabadong! Dumagas ka pa, tagsusugal tayo. Naa. Nagsusugal kayo, mate. Unta na, walang magawa eh. Umay kan, tatabadong. Tabarang sikat ti mga abak. Amo ka din, Uncle Mau, kwaraw, nagsusugal kayo di tao. Ay, saan mo ay bagbaga? Agungat day jay. Ilam lamang miti pa nagsugal mi, tata. Kita ka nakatugaw ka dito sa ngwanan paray. Saukan, ibagam no niya tireklamo. Aguray pa'y pare, ta kontrolek ti ungit ka. Agangisak pa'y itinaunag. Agung ungat ka? Saan ka di bawal ti agsugal dito barangay pare? Ay, bawal ta agungat ha? Apay nga rod analabsak na giti tanod mong agsusugal. Ano? Indauluan ni Kwarog. Agsusugal da amin di jay pare. Makapung tutak manin. Agure ka pare. Tadapay na yun na daytang ibagakan ka. Adapay? Di mo ayaam mo. Nga adon adinguin ko tinatakaw. Mano? Adon pare. Apa nga itaka lang agreklamo? Kung nag-ano agron-ronda na giti tanod mo. Kita agron-ronda damit. Apay nga raw nga dala tamatak-takawan. Ay, dabagak to kadag iti tanaw to agron-ronda da. Dayta katirikat nakin ka pare. Tanatalag ka launay kadag iti tanod mo. Kaan nakaktichip da. Kahit isumat ti mangidadaulo iti sugalan. Ay, makaungit akaon. Ay rumbang laeng nga makaungit ka pare. Tanuad na kadwak nga gungat. Jak kayat na mapasamak ti kasto iti barangay kaw. Rumbang laeng pare. Thank you Imbaglangan tayo may ka nagreklam. Ay, mangantan ba na? Wen, mga tayon. Awan mat ni Kwarang. Itamlaan adlaw aya. Manon nga aldaw asan nga umay diti balay, jay ka anakam. Apay ngatan? Kastamot day jay. No amuna nga ada nakabasulan na. Ungtak at talaga. Iso amabuteng nga umay dito balay, tamo na nga ungtam. Adun ti basol na kanyak na kita atanod. Nang runa di Kwaraw. Nala, mga tangarudan Agsidata langan iti ugot ti kamote. Nauna yan. Manungal dawan akastati paspasidam kanyak. Iso nga rod ti adda. Iso asaan kan nga agpili-pili. Maribanang, tumalyaw ka kadita laod. Apay mare, anya aya ti makitak dita. Dagita tanod nga agsusugal. Ha? Nagadudan? Ni kuharog ti mangidadaulo dita asugalan. No kasta. Pudno ti ibagbagan ni Inteng nga agsugsugal dagiti tanod. Pudno, mare. Ay nakababain. Ay talaga akababain. Ay, ti may sapay ang nakababain. Natakawan ni kabadong iti adu-adingwan na. Kat amom no apay. Apay? Gaputasan nga grunrunda dagiti tanod. Isukat ti kunak. Si Madutdan. Ay, nagadaw amatakawan. Di pa'y pari ba daw? Adu mga mintitaraken na. Sigurado. Adu manan ti maibagbaga na dayjay. Amumuten. Nalaeng asumao. Kuwan. Ay, sana bale, mare. Tanaamuanan ni Inteng dagita mapaspasamak. Bagbagaan nanto dagiti tanod. Rumbang laeng. Bawal ti agsugal dito barangay tayo. Angam,
idaulwan meten dagiti tanod ti agsugal. Talaga ang mangibabain dagita at tanawd. Ay, pirmi Nang runa, kini Chip Kwaraw. Kaanakan pa imot nga ron ni pare Enteng. Nalabsak manen ida dita waiting shade. Agsusugal da. Ay kunak man no binagbagaan ni pare Enteng dagiti agsusugal. Kasano abagbagaan na kat natangkan ti ulo ni Kwaraw. Kaya't mo asawan di nandengdenggan ni Uncle na. Saan sa? Ay, naskin laeng asukatanen daya at Chip Tanawd. Wun kuma No sana mabagbagan dagita tanawd. Nilangan pare Enteng dagikat kas may sa kapitan. Kay asinungay nga ron ti sumukat. Nagado dita. Ni kagawad kwa nang. Day tala tersena na mutas asikasun na. Man-manon topay amapan ijay barangay haul. Papanam ka ba daw? Ay kat dito'y barangay hall maray. Umayak manin agreklamaw, natakawan nakmanin itirabi ay. Anyaman tinatakaw kan. Di dua manok ko No apay matasi kakanayon ti mabikbiktima. Ayan ni pare Enteng. Dadi taunag. Agungungay. Ay, nakabanikas di taonag. Ungungtan na dagiti tanod na. Ay katrumbang laeng Ay na, kasta unay ti panagunget na kadagiti tanod na. Ay, duwan nga iman at nakabanikas. Iso di mo pala disturbuan. Baybay ang pailaan nga agunget. Ay katuan Mapilitan nga agron na dagiti tanod, kabadong. Kan isardeng dapayan ti agsugal Una. Kita, kasta unay a panagunget na. Nakabanikas talaga. Inungtan na tayo ni Kapitan, Chip. Si kantumot ngamin. Abay ang pabasulan na. Kunak ngamin asaan tayong agsugal. Tagungot ni Kapitan. Aghawis kamat latta. Kay, awan nga rod kwarta tayaw. Di agsusugal tayaw. Tanong mangabak tayaw. Di adda kwarta tayaw. Ay, ibagbagak pay kan kang agronda tayo idirabi Di mo matkayat. Makapasad ngamin ti agrunda. Wun ngam agungot ni Kapitan. Kung kuna na lang day jay. Anya? Intayo kiti agsusugal. Agungot manan ni Kapitan. Umay kakit day. Nagtakrot ka lakit din na ya. Ay, kasano ngay numaamuan na? Di mamuan na lata. Ang duwata laang? Di kaya banda kiti da dumatanaw. Tapno adu tayo nga agsusugal. Inungungtan ni pare Enteng dagiti tanawd. Nakitam? Wen nakita ti panagbanikas ni pare Enteng kadagiti tanod na. Tilaang mo't panagbanikas na tinakitam. Ibagamon nga inungungtan na ida. Sigurado daytan. Ay katsapay ko mga rud tagbalbaliwan dagiti tanawd kat aramiden da ti trabaho da. Mabiit man lang. Anya di makikitak ijay Na. Dagiti matanod dagita. Agsusugal dan samay. Nay, ungag paisaw. Ay kunak man no insardeng dan ti agsugal. Nanya ngay ita. Just kay, saan dalata dengdenggan ni pare Enteng. Kat no natangkan ti ulo da. Awanan da iti baen. Ti kunam kit day awan kabuteng da. Ultimo ni Kapitan saan dan akabuteng. Ay, talaga asaan da kaadengdenggan dagiti tanod mo. Apay anak ko nam data. Kat no agsusugal damot latta. Nagado tinakakita kadakwada. Anya? Ay, saan da ka nadengdenggan? Nyaya ti arami daktap no agbalbaliw da. Nang runan ni Kwaraw. Ay, ikam ida iti ultimatum da. Ay, ikatamlangan ida tasukatam. Ay, unsa? Uray ni Kwarog. Sukatamon. Uy, dahi tati kasayatan nga aramidak.
Ay, kababain no agriklamon tumanan ni Pari Badong. Ay, talaga adidak dengdenggan ah. Ay, makamukan. Ay, hanggang asino nga tati mangitulod kanyak ijay ilay. Ay, anya man nanti mapan mo alaan iji ilay. Ay, kat inak gumatang iti si daon ta ah. Ah, Ta rumaniklamo ka may. ay, di man paboritok ti gatangan. Tapno gumagatak. Ay, nagrigat ti aguray iti tricycle na pagluganan nga agpailay, maray. Ay, win nga rod ah. Awan nga min ni Kwarog. Apay, di mo maayaban ni Kwarog ta itulod na takuma. Saan tupay ang mabagbagaan ni Inteng? Ay, maayabak tukit din. Ay, una yan tawan kabutang dagita at hanawd, maray. Ay, tsaka mo ah. Noan niya ti aramidan ni Inteng kadakwada. Nay, day ta sumungat at tricycle, maray, para Para! Para! Nagdiritso mag. Kasla saan nataan nakita? Kasanumat nga main. Napuno iti pasaheros. Ay, adapay iti tuktok. Ay, nagrigat ti kastuyan. Nagpupuskol katirupan dagito'y atano din aya. Nay, apay aya ka badong? Kitain ida dagiti kabaranggayan niyag susugal. Ngam awan lata, di da sumardeng. Ay, pudno day taan ay bagam ka badong. Awan babain da. Awan pa'y kat kabutang da ah. Ay no siyaklahin ti kapitan. Jack lamon. Apay no si Kati Kapitan? Ay kat maminsan lang ti sao kanyak ah. Maray, jakon pamidwaan. No saan dak adenggan iti na minsan. Jakon agsao iti mamidwa. Tano agsao ag iti mamidwa. Delikado dan. Ay, naungat ka nga roda Kapitan. Ano kasta? Ay katwa na maray. Saan nag-akas kini Parinteng? Sao a sao? Saan damat adengdenggan ti bagbagana? Anya day lutluto masidandong ha. Ay, ipos ti baka day jay. Lauyaak man. Ay, nagmayatan. Ay na. Nagragsak ka ah, Inteng. Ay, una. Nang runa nung naimas ti sidain. Ay, sus, paborito. Ambok ah. Ay, ayabak na kwaraw. Tapos makipanganda dito bala. Ayabam ah, no maayabam. Ay, payapayak ta isinyas ko nga ipos ti baka ti sidain. Ay, makaamo ka. At kalpasan na, ungtak ida. Ungat ka nga ungat. Angam saan da kamat adang denggay. Chip, madama ti panagluto ni Antim Abanang. Aywan, nagas-asok iji kusina da. Ay na, mabisina ka, Chip. Si Kangay. Ay, uray siya ka. Anya nga tanong mapantayo magipangan iji balay da. Mapantayaw. Wan, amin tayo atanod. Una, tapno agungat ni Uncle Kao. Amin tayo, maungtan. Sana bali ang maungtan tayo, Chip. Basta pakanan da tayo. Anya ti makunayaw, kakadwa. Kayan may. Sige, tayo. Hintayo nga rodan, Chip. Ay, payapayak pala kumadakwaraw ka umaydan. Amuda nga men nga aglutluto ak. Ay, day tamot ka, ti paglaingan dagiti tanod. Ti makipangan. Ay, sapay nagaduda. Ay, makaamo ka. Kurangan aday to'y sidaan. Mayat mutkid di. Tapno aduda nga ungtak. Ala, ingkalukatan jayri daw. Tanay, umaydan. Sige, mangantayo ka nuamangan, kakadwa. Ay, woy. Thank you. Mangan tayo. Uray no maungtan tayo inton madamdama. Una, amukmat ang maungtan tayo inton madamdama. Oh, adapay di ko ditoy. Sige, gigop tayo. Ay na. Inayatan mo't ate agigaw. Tama nga no siya ti maigop mo, jeep out. Nagmayat nga minti agigop iti sabaw, Chip. Ay na. Mangantayaw, tanay. Agur-uray ni Uncle Kao. Sige, kagadwa mga. Ungtan na tayo talaga. Rimwar, Chip. Oh, nagimas. Kuna na amapan iji tersena ni kagawad kwanang.
Nangag ko, ti panagsarita da kan ni Nana Banang. Mala, Sige, mga tingkad. jak kaya ti maungtan. Iso ada rasak ti mga antay na kaon. Dita, Ay, nalpasa kaon. Maray! Awan mo tindag iti tanod niya agsusugal di tawiting side. Talaga si Mardengdan nga agsusugal, kabadong. Ay, ikastaya. Nagrundada pa yan idirabi eh. Nakita kat ida. Gimagat dan Sipod pinagsida-ida ni Kapitan itilauya nga ipos ti baka. Aya! Kita, agdaldalos dan di taigid ti kalsada. Gumagit ka gayam. No agsida ka iti ipos ti baka. Ay, da kayo at tanod iti kabildatan. Imbes nga garamid kayo iti may kaniwas, aggagat kayo ketdi para iti baranggayo. Tada kayo matlang ti maidayaw. Hala, sigay! Ditong tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo i MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.